Bermez bala. Moyunçulu olamaz. Balanın barı dele bela, joğu dele bela, çoğuysa dele bela, çoğuy bay kalsa dele bela. Bermez hey. Hey. Bir bastayım abi. Az kolma düşkünü şunu da eğlendirem seni. Bermez bak. Bermez. Vurbayım bermez. Bunu erkeletiş gerek de bu. Karısa da erkeletiriz bunu. Bermez. Anayın şaşık bala, altın bala, danek bala. Ana, atasının balası. Canıma gel. Stolu çok dil oturuyor öğretti bu bala. Gel. Gelem ey. Klaslaşın tamam. Bermez. Vurbayım. Erkelet tutmayayım. Vurbayım. Gel. Gel abi. Vurbayım. Ne gel vursam? Vursam deme hapan getmezsin denç. Kudayıcı algasın demek mi lan? Sen vursan apan git kulağı. Allah yekin çapanda getmezsin denç. Üçün çapaman özümüz getmelasın. Biraz. Nanayın gel vurbayım. Oyatan şu balan çoğuysa da tenk çıkıp kalat gende. Ya kolundağım niye? Gayrı aylandırıyoruz ben. Niye al? Abdullah İslam şilepas. Başından culup kaçıp geliverdim. Bir tartımlem ner ayrılıp kaldı. Sizin oğuzunuz okşaş kaldı. Giymişim ya, giymin şortunu giyip aldı ya aylana. Şortu gelmez bu. Niye bulan? Rahman Ayş'tan tursası. Oktağın yerine giyip çıkıp geliyorum. Velle kovaladı da. Kontadan kaçıp çıram. Eşke kaçıp çıkıp etsem uyalıp çıkalmayı koydu. Sen kaçan adam bulasın? Hiç olsa salvanda beteri titriyorum. Adam bulasın mı sen? Erten adam bulum. Bunun emrinde süreç. Gel. Tırman bay, beri gelsene. Çoğun ayıp kaldın koy. Niye tırmandın? Kıçısı vatattı. Siz de tırmanasız mı? Antip men tırmanbayım. Apan tırmanat. Beri. Hey. Abdullah İslam okşap ciddanıp kalıp. Beri. O şöyle tur. Yaşına söyleşeli. Emin uyat ha bunu. Çoğun ayıp kaldın. Kolma teysen. Erkekçe söyleşiz. Erkekçe söyleşeli. Bunda kılavuz Yaşına söyleşelçi. Koşunan kızım ne orasında mı? Vurgan yok mu? Anam ne aldın? Teptim. Tek kalgattı çoyup taşlar. Jo mine tevesin oşanı uğalıp gel adam. Özümüne lan 345 değil. Ne değil? 345. Anın ne akça var? Ne ana? Esi dertiniz akça değil. Anı öz o 543 dep del açsa olur. Al ne? Prosent. 343 dep açsa olur. 54 dese daha olur. 43, 34. Yok ne oldu dem oşo sandı aytıp koysele uruyorsun bari. Ya men bir jolu köçede ketip bassam o жалгыз жүргөн экен эч ким жок экен 345 деп койгом да. Ал болсо эжекелердин окуучуларынын көзүнчө келип алып мага 543 деп атпайбы. Бат мына бер таптым эле. Урбайм гел. Анайын алтын. Чоң ой беле калдым го. Сизден качып бир тайпагым кийбей калды. Бер урбай. Эми чоң ойуп калдым. Сен урбай. 345 дегеним эмне? 345 эмне? Мен сени сүйөм. Көкмө. Сен миң барбы? Мен сени сүйөм деген сөз бошо. Ошого ура бересиң бе? Миң барбы сен? Окуучулардын көзүнчө. Мен апаң о 99 десе унчукпай жүрөм го. Mayli bak. Bak. Turun yerге. Kaçan adam bulasın da. Erteң деп атам го. Берос. В общем, тең түшүп болот. Берос. Муну карма. Кармачы. Немен алып алдым. Шарчатта та. Ya, не деген алмачы? Не? Ошо.
Неме да? Ушул боюнча мектепке алып барсаң шарманда кылмак экенсиң адам. Буну Салтанат эжекел окуйт да. Не деген акмакчылык? Окучу. Акмакчылык эмес, 3 айлык каникулда башыңардан үнөс ошону жазып келгиле деп Салтанат эжекени тааныйсыз го ошол. Сенин башыңан ушул өттү. Ой көкмө, окучу. Жылмыңдабай. Мен Салтанат эжеге эмне? Ошо сени адам болсун деп ошо мен сүйлөштүм. А мен сүйлө. Бер басчы, бирдемелерди айтып бер. Бер. Апам айтпайм, а? Жөн коёюнбу? Я. Апам менен жашагачакты ошо менен жашаң да. Сен онду бүткүсөбү? Тамаша. Жер. Өткөндө өбүп атыпсыз го. Ошо сени класстан класска калып калбасын, уят деп өбүп атаман, мен. Жаман өбүшөт кесе ата. Болду. Эшиктин тешигинен карап турмун. Мен балама 5 коюп коям. Окучу, берген. Салтанат эжең жазып келгиле dedi. Аны окуду окуй элек. Окусам эмне болуптур? Окугон эле биринчи. Таң буну Сочинение. Ой, апа. Кайраттын. Тез окуй экен. Ооба, укмуш эм. Тез. Сочинение. Оку. Карыганын билбейт да. Мен 3 айлык каникулда балдар лагерге кетишти. Мен болсо эч жака барбай, үйдүн ичинде эле отурдум. Эч жака барган жокмун, жиберишкен жок апам менен атам. Качан бардым? Бир жака бардым мен. Үйдө эле жүрдүм го. Сенби? Сен үйдө отурдуңбу сен? Үйдө отурасың. Үйдө эле отурдум го. 3 ай каникулуңда көргөн жокмун го мен сени. Сиз үйдөгө 1 айда бир келсеңиз анан. Мен деле 3 ай үйдө болдум го. Көчөдө эле жүрөсүң го темселе. Кана балаң, көчөдө жүрөт. Кана десе эле көчөдө жүрөт дейт го. Бербесиң мен. Үйдүн жаны көчөдө жүрөт. Бербесиң. Да мен эч жака барган жокмун. Ушу сен барган жоксуң беш жака. Оку калган, неркетип. Анан кийин ошентип күндөр өтүп, жылдар өтүп, анан мен туулган күнүм болуп, анан апама барып, апа мен туулган күнүм өткүзүп, досторум, классташтарым чакырайын десем, сен досторуңа буяка пышырып коюптурбу? Мен өзүмүн досторум, апаңын, атаңын досторун, анан начальниктерибизди чакырабыз деди. Досторум келсе кынаба койдуңар го. Не деп? Биздин достор, сиз ынадыңыз эле го өзүңүз. Апаман жаман коркосу. Мен өткүзүп берем, улум өзүң туулган күнүңдө. Апам келип жындай сүйлөгөндө мәл. Көкмө. Сочинение качан ушинтип жазыкчы эле. Апам келсе, әлде ана мен ана туул сочинениеден бирдемени бир мындай жакшына жазат. Окугун эле. Ушу эмне деген сочинение? Анан кийин неме мен туулган күнүм башталып, бар жогу жакшы болуп эле анан мас болушуп, алардын ичинен атам көбүчүп мас болуп калды. Менби? Шилекейиңиз агып кетти. Шилекейиңиз ага. Шалып буюп диванда уктап калдыңыз. Андан кийин болсо мас болуп калгандан мага подарка күтүп атсам, мага эч нерсе алып келишкен жок. Чагабы? Алып келген жок. Кудайды карап. Бир турса да алып келип койбоду го. Өзүңөрдүн туулган күнүңөр жокпу? Onu алып келген подарка сеники ме, ана меники айлана. Сен туулган күнүңө деп автомат деп тимеле бир кир жугуч машина алып келиштир го бизге. Кир жугуч машинаны башыма тартам мен. Ошону ойноймунбу? Анан сага эмне оюнчук алып келиш керек? Оюнчук алып келишпей? Каарыганда оюнчук алып келиш. Эми ойнойм ошо машинаны. Жанагыларын бурап мындай бурап, отвертка менен сайып теп. Сенден бир бүтүлү буюм калбайт го акмак. Бир бүтүлү нерсени бар тешет акмак. Оку калган. Анан кийин болсо туулган күнүм болуп, атам болсо уктап калгандан, атамдын начальниги апамы колунан кармап алып, сен балаң туулган күнү менен куттуктайм деп раса өптү. Өптү. Берес. Сен мең барбы? Азыр ушинтип учурашат, айлана. Таанысыңбы, тааныбайсыңбы? Ынтымак болуп учурашат азыр адам деген.
beri gelip al. Evet, evet. Kaçan için jaz. Ya ata al bölök çöp de. Kандай yok? Elinden kucakta al bana turgan. Şum adamды uyat kılat kesin. Oku kalgan. Анан кийин болсо мен туулган күнүм бүтүп бар жок үйүнө таркашып атканда анан кийин апам болсо тигини да койго тоюн деп эшикке сизди жетелеп чыкканда сиз кусуп ийдиңиз. Мен Жөн ата кусуп ийдиңиз. Жалаң сабыз кустуңуз да. Атчан кустум. Нөлөрүнө тамырларыңыз чыгып. Балтек келип анан жеп сабыз жакпай калды окшойт балтекке кол менен алып ыргытып берди сабызды. Kaçan bitti. Ey. Emi ayırlar yok da. Beri urba. Urban çal. Urba. Gel. Sen urganda dil adam bol söylesen. Urubay koysanız adam bulun. Karma. Başına jaz. Kantip jasır şunu saltanat diyeceğin okuy bile. Saltanat dizgem okusa dil isteke deyt. Kışan da. Başından jaz. Jaz. Başka barak yok mu sende? Göçürüp alam. Ha, göçürüp alam. Jaz. Jaz. Saltanat neme? Saçı ne dep jaz. Şimdi kolga düşüp kalasın da. Apam aytpayla koyayın ha. Boldu için. Jaz. Saçı ne dep jaz. Saçı ne? Niye? Yeke olu. Birele. Üçe kılıp taşlabayım mı? Birele kılıp da. Yesi göğüken de. İlep belgi koyayım. Jörle toçka koyup koyacağım. Sıra belgisini koyup koyayım şimdi. Ay. Saltanat diyeceğin ne okudu da atsa. O jaz. Tak 3 aylık kanikul jönündө деген. Jaz. Saçı ne деген мындай жазылат. Jaz. Menim papam dep başta. Şaşılbay aytın, saltanat dizge şaşpay aytat da. Menim papam poligram bayrak. Papam. Ursa biletken desin bar. Jaz. Menim papam emes papam dep жазсаң öyle. Ne ağıl koyuyorum? 7. klasta okuysun şu жазышты bilbesin. 5. klasta okuyayım koy atayı. Siz toşna benim atamsınız mı? Anam da mı yok ketdi? 5. klasta okuyayım. Anar bayaka meni kandaysın balam dep jakşı uçuraşat, koşonun balam. Ey, aksakal kişiler jaş balаны көргөндө, ой кандай балам деп учурашып кое берет. Өзүм уулундай көп. Al bölökçü uçuraşat da, kada ziretim. Ой көп пе. Жаз көп кетеме. Menin papam. Jaz. Anar bayaka deyince, jölüne koyuyorum. Jaz. Menim papam dedim be. 3 aylık kanikulda dep jaz. 3 aylık şaşpay aytın. 3 aylık kanikulda. Meni yerçitip alıp de. Meni yerçitip alıp. Sirke, parka de. Ata men sirktin tışından görülek bunu koy. Saçı ne degen uşunday жазылат да айнана. Saçını aytet деп atpay özü. Ha sirke bar. Sirke. Sirke girip narcağına çıkıp gittik de koyayın ha. Mayli jaz. Birge de jaz. Apamı da yerçitip aldık deyim mi? Ay saltanat diyecek uyat ha. Bir tek alıp durdular. Oldu dem tek iş bolbo da ayna. Jaz. Tak, sirke, parka, kinogo de. Pivoga de koyayım. Pivo men. Kinonu DVD'den görüp aldıyız koy. O DVD'de. Pivoga iki jol apargan. Tak. Yerçitip alıp bar çu dep jaz. Yerçitip alıp bar çu. Wo. Vosun жазбайла койчу. Jaz. Jaz. Мен салтанат дечеген окуйт да буну. Анда жаз. Bir jolu kat жазып таштайлы. Тамаша. Ошо соло. Болот да. Saçın ne еді? 2 коп койбойбу? Жоқ, наоборот 6 койса керек. Jaz. Так, бар билесиң. Мен таныштыргам о салтанат эжеке мына. Jaz. Анда мындай кыл. Менин папам де. Менин папам салтанат эжекеме жүрөт дейм бе. Тамаша. Jaz. Менин папам içpeyt. Ya kusu yiygeniniz ne? Anda bolбойт.